Ngayong adlaw mga kagwardyang Bisaya. So karon ato na pong ngarita sa atong vlog number 2. So sa atong una nga vlog atong naisgutan dito ang may tungod sa unsa ang security guard o ang kredo sa mga gwardya. So karon atong isgutan ang may tungod na pod sa security guard pledge. So panaad sa gwardya. So ingong pa nila ang gwardya ko no isi-isi lang lingkod mura lang unog kuan taw-taw puspuro, pero atong isgutan karon unsa ka bugat ang responsibilidad sa usa ka security guard. So mao kini ang atong panaad humanta mo graduate sa training o atong PLTC o pre-licensing training course. So mao ni no pag mo graduate na ta no akong basahon sa English atong paningkamutan nga translate o binisaya aron atong yung masabtan o unsa gyud ni ginaot nga makatabang ni natong mga bag-o pa lang nga gwardya kay lisod nga mag-duty ta nga wa tay nahibaw-an nga kita hinuoy maalaot og natay himuon nga mga kuan nga wa mabase sa kuan sa gwardya, himuonon sa gwardya. So basahon ako English ug ako ning ato ning suwayan og translate sa Bisaya nga pinulungan no. So nagnibot siya dinhi nga sa English, it is my pledge to keep watch and be alert night or day, near or far, risky or well. So akong panaad nga magbantay ug maalerto sa gabii o adlaw, duol o layo, peligro o maayo. So mao na no. Padayon ta. I shall abide faithfully and conscientiously the code of discipline. Ako mutuman sa matinud-anon ug matinud-anon nga lagda sa disiplina. So kumo mga gwardya naatay disiplina nga gisunod gikan sa ulo sa atong uniforme ngadto sa atong sapatos. So usa na sa mga disiplina nga gisunod sa mga gwardya. So kinahanglan atong kuko, atong talinga, atong haircut, ug labaw ng atong uniform ug atong mga insignia no na badge ipandikit sa atong uniforme. Kinahanglan limpyo kana aron ang tao nga atong makasugat sa kada adlaw-adlaw nga pag-duty so magkanaa sila respeto kumo otoridad ana nga establishmento. So padayon ta. I shall secure as best as I could the lives and properties entrusted on me to uphold no. Masiguro nako nga labing maayo kutob sa akong mahimo ang kinabuhi o kabtangan nga gisalig kanako aron bantayan. So mao na grabe kadako og responsibilidad sa gwardya niya. Moingon lang uban niya isi-isi lang. Tistingan kuno nila og duty. Sa usa lang adlaw dili pa sila mo reklamo. No? Kinabuhi o kabtangan sa imuhang amo mo'y imong bantayan. Dili ka magpatulog-tulog kay magpatulog-tulog ka ikaw ra say bantayan no. O padayon ta. I will only use the force of arms in self-defense no. Gamiton ra nako ang puwersa sa armas o pagdipinsa sa kaugalingon. So wa din higibuta nga og kuhiton ka, yaga-yagaan ka, imo da yung pusilon no. Doon na may mga atong nabalitaan ana nga na nakuyawan lang o nakaidli punya murag na limungawan gipusil na. So dili mo na ana no. Gamiton ra ang pwersa sa pusil o sa armas
o ang imong kinabuhi mabutang na sa peligro, no? Peligro, dili ka mapatay, siya mapatay. So kinahanglan sa dili pa na mahitabo na nga takna. So ato nang paningkamutan nga dili gyud mahitabo kay kita man say makalulo kita mapriso. Mas lalo na og dili gyud makuha ng self defense, dili nimo approve nga ang imong gihimo self defense. Padayon diri na pud sa I will only maim but not to kill. So mag-main lang ko pero dili mo patay. Mo na ang atong profession gwardiya kay mapatay ta kita man say laot. So himuon na lang nato ang tanan, no? Ug napay kadaganan dagan ta, ug napay kataguan tago, dili ta mo patay. So padayon ta sa nahan, I shall not fraternize, instead be firm. So dili ko maigsuon, inay ligon. So sa imong trabaho dili pwede nang imong kaila imong nga tagag pabor dili. So kinahanglan ug unsay mandato isugo sa imo ug gisamon sa imo diha. So imo kunang tumanon bisag sikinsa pa na nga mosuo diha sa imo establishmento nga gibantayan. I will hold the highest confidence of the finest people. No. Huptan ko ang labing taas nga pagsalig sa labing maayo sa mga tao. So mao kiniyang maayo, no. So imo perming kuanon ang pagsalig sa tao kanimo, dili nimo gub-on. Kay once maguba ang pagsalig, lisod na kaayo na, no. Ngan tag gwardiya di ta masaligan, lisod kaayo. When my day is done and quite my post properly, sa GO number 5 sa 11 GO, no, ato na matapik sunod na tong mga vlog. So kung mahuman na akong duty, muundang sa akong post o tarong, no, muundang ka. Wa kay gida nga mga gamit sa agency o gamit sa empleyado. So tanan gamit nga kon imo nang i-turn over ngadto sa mosunod kanimo, o way ingon pang laig buot nga gibilin dito sa trabaho. So I shall rest in thought, mopahuway ko sa huna-huna, that I have done my duty with fervor and that I have the good and best of all. So nga gibuhat nako ang akong duty uban ang kadasig, ug nga ako adunay maayo ug labing maayo sa tanan. So mao kana ang atoang security guards pledge atong panaad bilang mga gwardiya. So sa dili pa nato humanon gining atong vlog number 2. So akong ipasalamatan ang tanan nga nag-subscribe sa atong gamay channel. Hinaot nga magdaghan pa ta dinhi. So ganahan kung iyon ani lang porma o iyon ani nga type sa atong pag-vlog, mura lang ta nag-istoryahay, way gigamit nga mga lain pa nga mga device, no. Kini akong gihimo mura lang ta nag-istoryahay. So damong salamat, hinaot nga dunay nadagdag sa inyong kahibaw.